اخیرا نشي صدا چې پخپالو کومخ د چا صفشي یا خلق دنیا اخلی زار اخلم دایر پسر دا مین دار اخلم خلق دنیا اخلی زیار 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 اخلم پریدا چوک خیر لنور زمان پریدا چوک خیر لنور زمان نند دی خپل زرگی ازار اخلم نند دی خپل زرگی ازار اخلم د یار پسر دا مین دار اخلم د یار پسر دا مین دار اخلم خلق دنیا خلی زیار اخلم خلق دنیا خلی زیار اخلم پکی اثر د یار د شوندو لګي پکی اثر د یار د شوندو لګي زکه په خوخه سورنګار اخلم زکه په خوخه سورنګار اخلم د یار په سر د مینې دار اخلم د یار په سر د مینې دار اخلم خلق دنیا اخلی زیار اخلم خلق دنیا زیار اخلم چې ویشنه ماتونه ربا کلا چې ویشنه ماتونه ربا زبط استاد زلفو تار اخلم زبط استاد زلفو تار اخلم د یار په سر د مینې دار اخلم د یار په سر د مینې دار اخلم خلق دنیا اخلی زیار اخلم خلق دنیا اخلی زیار پتا د خو خندیرتا خراتا پتا د خو خندیرتا اسد یارنا زکه زهار اخلم اسد یارنا زکه زهار اخلم د یار په سر د مینې دار اخلم د یار په سر د